mariage n'umunsi mukuru w'urupfu. Kandi ibyo byose umunsi mukuru umuntu abona ni umunsi wa mariage gusa. Niwo umuntu aryoherwa bakavuga ngo ni umunsi mukuru uteye ubwoba wa mariage. Yego ni mwiza cyane kuko uba wubatse urugo. Ariko nagomba nkubwira umunsi mukuru ukwiye kubaho usumbe y'imisi mikuru yose ni ya mariage niyo gupfa niyo kuvuka n'ibindi. Ni umunsi mukuru nimba kuvuka ari umunsi mukuru uvutse kuri so na nyoko n'ijuru rikavyemera. Ni umunsi mukuru ukwiye kuvuka witwa umwana w'Imana. Mu gihe abandi babandanya baza canke bacambara ababandanya baza ninde yabaroze. Haleluya. Nimba wakitijwe, nimba ugomba kubatizwa kano kanya, ugomba kumenya ikintu uje gukora mu bwami bw'Imana. Umaze igihe kinini ukorera Satani. Haleluya. Ariko uno munsi umenye ngo ngiye gutangura gukora mu bwami bw'Imana. Haleluya. Hari abantu bazi ngo gukora mu bwami bw'Imana no kuririmba gusa, no kuvuza ingoma byonyine kugira uhagarare ngaho uhagaze. Haleluya. Hari abatanze ingomezi zabo, hari abatanze amaboko yabo, hari abatanze n'uburyo bwabo. Haleluya. Haleluya. Mwaka nuhe nibura dutabuze n'abantu n'abatanze aho zari mu bwami bw'Imana. Ntabwo ari ugusengera indwara ngo zikire mukire imikosi ndaguhesha umugisha Imana imaze kuguhezagira nawe ugakorera Imana ukazana abandi mu bwami bw'Imana. Bati mu bwami bw'Imana bitera imbere, Imana ibahezagira. Nagomba dusenga Imana. Hari igihe umuntu umubatizo ukamuhera uwo munsi. Haleluya. Mwimuke muhere uno munsi. Hari abantu usanga bari hano bafite abapasiteri batatu bane. Mani tugirire neza. Niba ugifise uwa mu byumba badutandukana nawe, Mani tugirire neza. Reka abafite abapasiteri mu byumba hano. Mwimutse mwavuyeyo. Mwemeye amavuta yo muri Fantasi yagiye kubakora. Haleluya. Haleluya. Fayo niba ufise umubyeyi mutemera umubyeyi amuhagaze imbere yama yatura umugisha yatura tuzogiye kubakora umunsi mwiza. Mani tugirire neza. Abantu batembera mu byumba bahura n'ibibazo bitandukanye. Uhereye isaha rero wimukire muri Fantasi. Wala abantu bari hano batumba karimu. Umwana wewe akamajya kujya umuhanda wo bwemera. Nangazo tubyemera. Hari igihe bamuha uburozi. Hari igihe bamuha n'umubyeyi muri. Bayo rero niba wemere Fantasi bakabagiye kukutuge kubatiza yindukira ukorere Fantasi amavuta ya Fantasi kukorere uhabwe imigisha muri Fantasi. Ijoro ku murango kugira uhinduke kugira ube hano. Imana ibahezagira. Nawe ugomba gukorera Imana kugira nawe uzane abandi mu bwami bw'Imana. Imana ibagirire neza. Kandi aha bimeze nk'indahiro urahiye nusubira gutembera uzokoze cyane. Imana ishimwe. Nugenda utosanga umuceri w'umwana mwiza ugomba kujya gutembera uzobaze ugende ubayite umubyeyi
ubona ari ibyo abantu ubona nojyayo akubwiye oya ntuzongere nuko turabyumvikanye imana ibahezagiye senga pasi kugira ngo aba bene data bashyitsi none wamanutsa neza bongere gusengera amasezerano bagiye kugirana nawe kandi bagiye kugera ikirenge mu cyawe none mana iki gikorwa ngwino ugihezagiye igikorwa reka kirongorwe nawe reka abantu barongorwe nawe kugira ngo bashishikare ikintu mwazigisha uzoba ukoze kandi ugize neza ni muri rya zina rya Yesu Kristo. Bwira Abisirayeli bakomeze bagende naho mutabona inzira imbere hari inyanja inyuma hari Farawo ariko Imana iti komeza mugende komeza mugende reka kuraba abantu baguca intege abantu barakwihebuza abantu barakuvuga abantu nabakuhamba mucyobo ariko ushoboye kugutabara ariko ushoboye kugutabara oya Amen.
Abanuneyo.